कलाहांडी जिला जयपाटना गोष्ठी शिक्षा कार्यालय अंतर्गत मुखीगुड़ा क्लस्टर तालगुड़ नूतन उच्च प्राथमिक विद्यालय ठारे विज्ञान मेला और सबुदिन स्कूल जीवा कार्यक्रम अनुष्ठित हो जायछि। एथिरे लांजीगड़ विधायक बलभद्र माझी मुख्य अतिथि भावे जोग देथिले। सम्मानीय अतिथि भावे जयपाटना उपगोष्ठी शिक्षा अधिकारी करुणाकर बाग, जयपाटना सरपंच दिलीप राउत, स्कूल शिक्षक संतोष कुमार महालिक उपस्थित थिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ଲଷ୍ଟର 60 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଯୋଶୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଧୀନସ୍ଥ 17ଟି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆମ ବ୍ଲକର ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।